2025 жыл 2 айның 22 күні Алматы шәһри Достық үйде Бостандық Уйғыр этно-мәдениет мәркезінің хисабат вә сайлам жығыны болып өтті. Бұл қайтымқы жығын мәркез низамы муапық бір жылдан кейін ұйыштырылып, башқарма әзалары рәйісінің хисабат докладын аңлаш, ұшының білән бір қатарла еңі намзатла білән тонтош мәқсіді болды. Жығынның күн тәртібіге 3 мұхим мәселе кіргізілді. Әң бірінші мәселе бұл рәйісінің хисабаты. Карлим Махбировның 2024 жыл мабайында әмәлге ашырылған қызметі тоғырлық тақылады. Яғни, ішкенші мәқсат бұл еңі рәйіс сайламы. Бостандық Уйғыр этно-мәдениет мәркезінің реңі рәхбіріні сайлаш. Үшінші мәселе башқарма тәркібіні еңлаш. Еңі рәхбәрлік орыларға лайық намзатланы бекітіш болды. Жығынның башылыншы вә башлықның дақлады. Жығынның модератор іспүтіде азырқы рәйісі Карлим Махбиров қатнашты. О жығынларға өз намзатларыны көрсетмейдіғалығыны білдіріп, рәсми қатнашқышыларының тізіміні бекітті. Жығынға башқарма әзаларының 3-ші қысмы қатнашқалықтың рәсми тәртіпті башланды. Бірінші мәселе бойынша мәркезінің ханым қызла кеңішінің рәйісі Гүлчихра Исмаилова сөзге шығып, Карлим Махбиров рәхбәрлігі астыда өткен 1 жыл ішінде атқарылған ішланы мұхакима қылды. Оның баяндан кейін бір қатар мұхакимла болып, Алматы шәһәрінің муави, Қазақстан Уйғыр этно-мәдениет мәркезінің Жұмһүриетлік кеңішінің рәйісі Долқынтай Абдыхалыл, Жәнібек Налибов қоғамдық келісім майорының Идриси, Бостандық нахия хакимінің ішкі саясат бөлімінің мөдири Айнура Жіпкелева вә Алматы шәһәре Уйғыр этно-мәдениет мәркезінің вәкіллері Карлим Махбировның ішінен жұқыры бағалап, оныңға миннәттарлығын білдірді. Жығынның күн тәртібедегі ешкенші мәселе еңі рәйісіне сайлаш болды. Низамул муапық башқарма әзаларға намзат болып көрсетіш құқы берілді. Бұл вәзіпеге Нұрахмет Құрбанов өз намзатыны көрсетті. О өз программасыны тоныштырғандан кейін очық тауыш беріш жолғы қойылды. Бұл сайлам демократиялық принципла асасында ұйыштырылып, нәтижесі көпчілігінің қалышы білән Нұрахмет Құрбанов Бостандық Уйғыр этно-мәдениет мәркезінің еңі рәйісі болып сайланды. Rayondaki adamlar söyleydi, jigit başları, hanım kızlar, aksakkallar, anılar, yaşlar sözleydi. Şuna koyayım, şu durus oldu. Şunun yüzden biz rayonda eş adamlar özümüz sayılışımız gerek. Şu için ondaki kaç yılga sayılayımız. Ondaki özünün programını tayarlap beriş gerek. Merligen özünün programı buluş gerek ve yetişkin çıktım. Şu için merhamet bana bir kandidaturu düştü. Birinci mana o sözlüsün, bu sözlüsün ben demeyme. İhtiyarcı kim sözlemediyse mana bizim altı məni bizim maya. Altı məni jigit başta oturdu, hanım kızla oturdu, anıla oturdu, yaşlı oturdu. Şu için erken mikrofon. Вә шуның белән қатар башқарма тәркибенә еңлаш мәселесі бойынша Алымжан Гаетов вә Закир Исмаилов баш жигитпеші болып сайланды. Жығанның ақырда Көйнәкмек мехманла филология пәнләренең докторы, Алматы шәһәре Уйғыр этно-мәдениет мәркезінің илми кеңешінің рәисе Алымжан Хәмраев вә башка мехманла рәисне тәбрикләп сайламның адал вә очык үтешне алаһиде тәэкидләде. Сахи хадисләр намлы китапның толық 5 томыны илеш бүрстіден құруқ қалмаң. Түнжі қытым Уйғыр тылыда Бухари, Муслим оқшаш 14 хадис китапфырдың таланған Сахи хадисләрнің жығындысы болған 5 томлық Сахи хадисләр намлы китабыны өзіңізге вә еқылырыңызға хадия қылышыңызны тәсвия қылымыз. Қолыңыздaki bu kitap asasen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinde bayan kılıngan. Sahih hadislerinin jığındısını öz çıgalgan bulup, Uyghur musulmanlarına nispeten sahih hadisler bu kadar tepsili bayan kılıngan. Tunca tercüme bulup hesap olundu. Şuna қолыңыздaki bu eser keng okurmalarının sahih hadis bolgan çeksiz teşnalığını körneklik derece yetkizdi. İnşallah. Представляем вашему вниманию роман-трилогию Зурдуна Сабира «Родная земля».
одно из ярчайших произведений югурской литературы XX века. Трилогия охватывает важные события конца 30-х и начала 40-х годов, отражая жизнь югурского народа в сложные исторические времена. Автор мастерски передает атмосферу периода, раскрывая судьбы и борьбу народа за свое будущее. Впервые на русском языке выходит первая часть этого бессмертного произведения. Перевод специально создан для русскоязычных читателей, чтобы познакомить их с культурой, традициями и историей югуров. Эта книга входит в число тех 3 книг, которые должен прочесть каждый югур, а также каждый, кто стремится погрузиться в богатую и многогранную культуру югурского народа. Кроме того, скоро выйдут 2 и 3 части трилогии на русском языке, которые продолжат рассказ о судьбах героев. Книга уже доступна для приобретения. Не упустите шанс познакомиться с этим шедевром. Алматы облысы, Талғар нәйкесі, Гүлдала есітке 21-ші отыра мектепте «Қыз өссе әлінің көркі» намлық кеш өткізілді. Бұл кешнің башланышыда барлық сыныпладыки талантлық оқушылар әр xil тылда, мәсәлән, қазақ, рус, инглиз вә өзлерінің ана тылы ұйғыр тылыда шиырланы ятқы етті. Нақша, саз, қазақ, ұйғыр тылларды яңырды. Асасы қысымда 8-ci D və 8-ci Z sınıflarının qızları Nazıgum, Amanisaxan topluluğu bob 7 türdən ibarət müsabiqaga düşdü. Bu müsabiqanın birinci türü salamlaşış və Uyğur Qazaq maqal təmsillə, ana doğrusida şiirlar və milli oyunlar, çaş örüş ülgüsü, milli taamlar, öz hünəri, qəhrəman qızlar obrazı və axırqı turumuz sual-javobdan ibarat boldu. Keşke alahidi mehmanlar qatardan Uyghur Avazı gezisinin baş müdiri İrşad Esmatov, Ğuncha jurnalının baş mühərriri Dilarəm Jalilova, Beybitçilik Alemi Xalqaralıq Birləşməsinin vəkili Tursun Roziyev, Ablayxan Üniversitetinin oqutquchisi doktor Roziyeva Dilfuza qatnaşdı. Şunun bilan birlə Jigit Beşi komiteti və Ayala Kengişinin vəkilləri, ata-analar, momular və mərifətçilər, yurttaşlar keşlikinin hürmətlik mehmanları boldu. Алматы və Алматы vilayətinin jigit başları iftarlıq bədi. Қазақстан Uyğurlarının Cümhuriyyətlik Etno-Mədəniyyət Mərkəzinin jigit 5 kengişi və Алматы şəhəri jigit 5 ittifaqı Ramazan ayının başlanışı bilan iftarlıq uyuşturdu. Bu iftarlıqqa Алматы şəhəri və Алматы vilayətinin jigit başları, cəmiyyət ərbabları, ilim-fən və sənət sahasının vəkilləri, şundaqla batur sportçular və izzətlik xanım qızlar təklif qılındı.
Münasibetlik söz bilen Dolquntay Abduhalil, Mahmudcan Mansurov, Yarmuhammad Kabirov, Oktyabr Qurban Niyazov, Azat Ibragimov, Karlen Mahberov, Mizangulova Misimova ve başqalar sözgü çıkıp, Jığılğallağa Ramazan ayının mübarek boluşunu tildi. Ola öz sözlerde Қазақстан Халық Ассамблеясының 30 жыллык шанлык yolуда davamlıq memleketlikki, millet ara, inaqlıq ve etne medeniyet teraqqiyatı qoşqan zor töhbüsini alahide ta'kidledi. Elimiz Қазақстанға өзінің күшінен қошып, президенттігі болса yaxshilab оқытып, elimiz Қазақстанның абыройын ve ekonomisini көтердіған, әуғанған тәрбиелі тамсаманы, bu adamın kesili, adamın erkek de hesaplayız. Şunun için hazır buna. Bu iftarlıkta Qarımla Alisher Tashbayev ve Azatcan Ansarov özlerinin İslam yoludaki ve İslamdaki urf adetler doğrultusunda öz dersini ötdi. Bu mukaddes iftarlık Meclis General Jigitbeşi Abduraşit Mahsudovning ruhiga beg'ishlab, xatirsi ehtirom bilan yod elinib, duolar o'qildi. Алматы şäherinde tilşunas alym Şerpaxun Baratov xatirlendi. Şerpaxun Baratov Uyghur tilining taraqqiyatı, ma'rif ve terjime sahasıga zor töhfə qoşqan körneklik alym, ma'rifçi ve cemiyet erbabi. O Uyghur tilşunaslığı ve pedagogika ilminin taraqqiyat etkizishga alohida ähmiyet bergen, köplegen ilmi emgeklerini yezip kaldırgan. Onun terbiyelengen şagirdleri bugünkü günde ilim, ma'rif ve başka sahalarda utuqlıq işlep kelip atıdı. Alimning emgigi, ilmi miras ve ma'rif yoludaki hizmeti hazırmı qadirlindi ve Uyghur cemiyeti üçün alohida rol oynaydı. Kımmet degen söz, mundaqlı söz bu. Bilmem menin kalbimde, yüreğimdeki bir dal ağinam kardeşimdi. Şervaxunun ilmi sahaladaki işlerini hemenla yaxşı bilsizler. Birle bilmeydiğen narsalar Şervaxunun bevasıta bir arlaşıp bir epizodlarını etmekçimen. İlmi tədqiqat işlerini, kəsbelli eksikliklerini hemsine bilmem. Şervaxun işkimiz 53. yılı Türgün pedagogikalık uçuluşu geldi. Bugün 15 Mart günü Almaty şäherindeki Dostluk uyida körneklik tilşunas, ma'rifçi ve cemiyet erbabi Şerpaxun Baratovning 90 yıllığı beg'ishlangan anjuman bolup ötdi. Bu merasim Қазақстан Uyg'urlarining Cumhuriyetlik birleşmesi Süleymanov nomidagi Sharqshunoslik institutining ve Almaty şäherlik Uyg'ur etnomadaniyat markazi tarafidan uyushtirildi. Alimning jamiyatdagi roli ve iz qoldirgan mirosi haqida Қазақстан xalq yozuvchisi Ahmedjan Hashiri, Alish xalqaro mukofotining sahibi Jamshid Ro'zaxonov, Uyg'ur ovozi gazetining bosh muharriri Irshad Asmatov, professor Risolat Karimova, doktor Munavvar Yunusova, filologiya fanlarining nomzodlari Ruslan Arziyev, Shamshidin Ayupov, Xalmina Masimova, shundoqla ma'rifatchilar Zaynab Islomova, Shavkat Umarov ve Alimova öz qarashlari bilan bölüşüdü. Yig'in oxirida Şerpaxun Baratovning qarindishi Mariz Baratov bu anjumanga qatnashib, olimning ismini eslab, uning emgigiga yuksak baho berib kelayotgan hammasiga oila nomidan o'z minnatdorligini bildirdi.
Қазақстан Uyg'urlarining Cumhuriyetlik etno madaniyat markazining ayollari jamiyatlik taraqqiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular jamiyatda razimanlikni kuchaytirish, oila qimmatliklarini saqlash, milliy dastur va urf-odatlarni namoyon qilishda alohida rol o'ynaydi. Ayollar qayerda bo'lsa, shu yerda illiqlik, inoqlik va birlik bo'ldi. Қазақстан Uyg'urlarining Cumhuriyetlik etno madaniyat markazining erlar tarkibi jamiyatlik faoliyatlarda aktiv ishlayotgan ayollarni xonim-qizlar kengashining a'zolari, markazning tarmoq va bo'lim rahbarlari, jamiyatlik fondlar va ayollar jamiyatining vakillarini iftaga taklif qildi. Bu ifta 8 mart Xalqaro ayollar kuniga bag'ishlanib, ayollarning jamiyatdagi, oiladagi va millat orasidagi o'rni alohida ta'kidlandi. Qozog'iston Xalq Assambleyasi kengashining a'zosi Dolquntay Abduxalov so'zga chiqib, Uyg'ur ayollarining milliy madaniyatni saqlash va taraqqiyot etkazishdagi roli haqida gap qildi. Shuning bilan birga u barliq ayollarni bayram bilan tabriklab, ularning izchil tirishchanligi uchun cho'ng rahmat aytdi. Marosim oxirida xotira sovg'alari topshirildi. Aziz xatirga bag'ishlangan adabiy kech. 18 mart kuni Guldala Yessetki nomer 21 o'tira maktabida atoqliq Uyg'ur shoiri Ilya Baxtiyanning ijodiyatiga bag'ishlangan She'rim tarjimaholim nomli adabiy kech bo'lib o'tdi. Marosimga shoirning oila muchilari, do'stlari, shundaqla Cumhuriyetlik va jutliq madaniy arboblarimiz, ziyolilar va o'quvchilar va o'qituvchilar qatnashdi. Maktabning Uyg'ur tili va adabiyot muallimi Dilrabo Roziyeva tarafidan ichilib, u Ilya Baxtiyanning umr bayoni to'g'riliq so'z qilib, shoirga bag'ishlangan o'z ijodiyatidan she'rni o'qidi. Uning aradan maktab o'quvchilar va qatnashuvchilar shoirning she'rlarini o'qib, ilhomli chiqishlar qildi. Shuning bilan birga kech doirsida rasm sazandalari orasida Ilya Baxtiyanning ijodiyatiga bag'ishlangan rasm musobaqasi uyushtirilib, talantli o'quvchilar mukofotlandi. Kech davomida mehmonlar so'z elib, Ilya Baxtiyanning Uyg'ur adabiyotiga qo'shgan to'kpisi alohida ta'kidladi. Kech nihoyatda ilhomli, ruhiy uzuq beradigan sharoitda o'tib, barliq qatnashuvchilarga unutilmas ta'sirot qoldirdi. Şairga saxta şöhret gerek emas, ja ataq lavazımның terek emas, ulug'luq samasını qilgan bekar, o'zini soralmagan direk emas, o'tsamu qo'lim yetmay mukofotga. Şunumu alandu, yalangıda kap tekmiş, tapkan tengini nege tetkik etmiş. Moda ile Baxtiya, moda degen keyin chiqdi, ama lekin qiyin chiqdi. Mushu bir modamni deb talab. Assalomu alaykum Jamshid aka, men Saidullayeva Sumbat, Qozog'iston Uyg'ur YouTube kanalining jurnalisti bo'lman. Aka, bugungi ish tarbiyaga qatnashganingiz uchun sizga birinchidan rahmat. Mening bir savolim bor, sizga javob bersangiz. Aka, qarab tursak, ko'p shoirlarning taqdirida tirigida qadrlay olmaymiz-da biz. Keyin dunyodan o'tgandan keyin bizning mushtaq shoirimiz batdi-ku deb ko'zga ko'rindi. Siz shu o'y bilan kelishamsiz? Ilya Baxtiya akaning taqdiri mushtaq-ku. Onun bilan kelishimizga amalimiz yo'q. Çünkü adam balsın bu dünyadaki iki nemsi vardı yolu. Birinciden hayat yolu var, ikinciden icad yolu var, icadkarlık. Hayat yolda adam balsa hemisi bəxtlik, hemisi köngün tepip ötmeydi. Onun adamdaki xas səlbi tərəfləri var. Adamlar bəzi adamlar qəbul qılmaydigan səlbi tərəfləri var. Hillətləri var. Endi ölgəndən keyin şu hilletlerden adam balsa arındı. Arındı da taptaza icadiyat kaldı. Şunun için icadiyatını halis bahalaş köpüncüsü adam balsa dünyadan ötkenlikken buldu.
her qanday adamның ijodkorligini emas, boshqa adamlarning hayoti shunday. Assalomu alaykum Dilrabada. Men Saydullayeva Sumbat, Qozog'iston Uyg'urlar kanalining jurnalist qizi bo'lman. Ada bugungi kech kunini o'tkazgani uchun eng birinchi navbatda sizga rahmatimni aytaman. Endi siz asosiy uyumdashtiruvchi bo'lgandan keyin bu kechni Ila Baxtiyaga atalgan she'rlarim tajmahalim nomli kechning siz maqsadini desangiz bu kech to'g'risida. Assalomu alaykum Uyg'ur xalqim. İlya Bəxtiyanın şiirim tərcüm halım degan keşning maqsadi Uyg'ur xalqiga İlya Bəxtiyani yana bir qitim esga elish. Bugungi tug'ilgan kunida İlya Bəxtiyanın unutilib ketgan şiirlarini esga elish bo'lib hisoblanadi. 1-sinfdan 11-sinfgacha nomer 21 Güldala O'tira maktabining Uyg'ur sinflaridagi bolalar har xil mavzuda she'rlarni ifodalik etdi. Ham shu mishmishlar degan satirikasi bo'yicha sahnalashtirdi. Naqshlarini aytdi bolalar. Ustozlar bu keşke hemsi aktif qatnaşdı. Bizning kechimizga shoir yozuvchilarma kelib qatnaşdı. Jamshid Ro'zaxonov, Haslat Abdurimov, Ilaxon Jalilov, rassamlar Muhabbat Hitaxonova, Hakim Gulliyev ve shundaqlar ko'pligan jutumizning jon kuyarlari kelib qatnaşdı. Keşte maqsadimizga yetdim deb o'ylayman. Sababi shoirimizning she'rlari hamsi balla 100% degicek esiga elib yatqi etdi. Şu keşni uyumdaştırgan barlıq ustazlama, məktəb məmuriyyətigimə, mudirgimə köpdən köp rəhmət etmə. Hər qandaq çarını bir yalğız müəllimdən qoludan kəməydi. Bir də birlikib işləyən işinin aqibati bugünküdək yaxşı boldu deyə oylayma. Məqsədimə yetdim. Gələcəkdə şundaq Uyğur xalqından çıxan şair yazğıçılarını hər qandaq keş uyuşturub əskə ipsaq degan armanım var. Rahmat eda kesh nihoyatda yuqori darajada o'tdi. Sizga ham bir qatam rahmat aytaman. Ming 25 yıl 20 mart günü Almatı şəhərlik Uyğur etno madaniyat mərkəzinin kengaytirilgan yig'ini bo'lib o'tdi. Bu qatimki jiddiy yig'inda mazkur mərkəzning boshqarma a'zolari, nahiya vakillari, Yigit beshi komitetining va xonim-qizlar kengashining vakillari yig'ilib, kun tartibidagi muhim masalalarni muhokama qildi. Oldingi oylarda amalga oshirilgan muhim chora-tadbirlar haqida ma'lumot berdi. Asosiy masalalar qatorida Novruz bayramiga tayyorlik, Ulug' g'alabiyatning 80 yilligi va Qozog'iston konstitutsiyasining 30 yilligi nishonlanishiga bag'ishlangan maxsus ish tadbirlar kun tarkibiga qo'yildi. Shuningdek, markazning boshqarmasiga yangi a'zolarni qabul qilish masalasi qaraldi. Yig'in jarayonida muhim tafsillar berilib, alohida 9 may Ulug' g'alabiyat kunini nishonlash bo'yicha keng muhokama yurgizildi. Assalomu alaykum. Meni ismim Sumbat bo'ldi. Biz Qozog'iston Uyg'urlari kanalining jurnalist qizi bo'lman. Aka bugungi yig'inga to'xtalib o'tsak, qisqacha bu yerda aytilgan maqsadlar albatta o'rinlamdi. Nəhayət yaxşı, xoş olsunlar. Bugün bir kelib bizə bizim şəhərlik mədəni mərkəzindəki bir bölümdə qatnaşıb atqanlar bizənlərə məlum. Biz şəhərlik mədəni mərkəzi olğandan keyin bizənlər yaxşı bilirlər. Özümüzdəki bir yıllık planımız var. O bir yıllık planda bayqı bolda işler ovqatlar hamısı şununla yazılgan albatna. Bugün bizdeki ekstra yıllıgan özümüzdeki problemsida qarılgan bir yerda ikili mesele oldu. Birinci bizdeki ailemizde Qozog'istondagi cho'ng bayramlar kelyapti. Bu birinchisi qasd desanlar bu bizdeki assambleyaniki 30 yıllık oldu. Den благодарности dedi ishki bayram bir o'tdi. Onun üstüge mana bizniki Qozog'istonda Uyg'urlarniki cho'ng bayrami kelyapti. O bayram bo'lsa Navro'zni aldi. Navro'z o'zinglar yaxshi bilsizlar. Hozir butun musulmonlarning cho'ng bayram bo'lib ketdi. Shuning uchun bayq biz cho'ng bizimizdagi parallelda har bir 8 nahiya kelgan bizniki vakillarga biz buyruq berdik. Har mallar o'zinglarning mahallada, naqladada, o'zlarining mahallada Navro'zni qarshi olsinlar deb. Bu bizde hozir biz moda bo'lib ketdi. Bizniki Uyg'urlarda shahar madan markaziniki hozir u yoq bu yoq emas. Ashturatqa malda kompaktni turibotgan Uyg'urlarda
ko'chalarda Navruz bayramini o'tkazdi. Navruz bayrami nima uchun ko'chada o'tkazdi? Acha turatgan barliq millatlarni o'yin qilish, bir qo'shilib shu bayramni o'tkazyapti. O meseleni yaşadık. İkinci çoğun meselemiz bizanlarga ma'lum, bizning ailemizde so'qishning tikiniga 80 yillik kelyapti. Endi o cho'ng bayram, cho'ng ulug' bayram, o bütün cho'ng bayramimiz cho'ng bütün dunyoda o'tkazilyapti. Shuning uchun sharlik madan biz chatib turmaylik deb 8 nahiyada bizanlar angladinglar, har qanday fikrlar bo'ldi. Bizniki o'yimiz shahar bilan biz nahiyaniki yezlarni qo'shimizda o fikrlar bo'ldi. Tek uni biz bir qaramga kelmadik. Az hamisiga buyruq berdik. Biz yaqin arada keyingi bir haftada uchrashgan bo'ldik. 24 kuni shu yerda har bir vakillar bayqa o'ziniki topshirgan buyruqlarni o'zini o'rindab, o qasd desanglar har bir turadigan malda o'ziniki so'qish qatnashgan hozir biz Дети войны deymiz, so'qish qatnashgan bolalar deymiz, Trudovый front deymiz. Ular kirdiganlar oxirgi mana bir yil 38-yili tug'ilganlar shular kirdi. Endi o'zinglar ko'ryapsizlar, u bizniki Дети войны ular yomon az qilyapti. So'qishdiganlar az bo'lsinlar. Endi bizniki o'yimiz sharlik maydon faqat o'zimning fikri, o so'qishga nima uchun ashliq cho'ng o'yin qilamiz deyapmiz. Birinchidan ashlarni izzat hurmati, o'lganlarni biz xotirasiga ashliq cho'ng ishlarni qilsak, boshqa o'zimizniki millatlarga, bolalarimizga, navaralarga o cho'ng bir unday aytganda ko'rnari bir ishimiz bo'ldi-da, shunaqa bizni o'lga oldigan bo'lgan ishlari. Ya'ni biz qiziqayotgan yerimiz o'zinglar yaxshi bilsizlar, butun bizniki Qozog'iston turadigan Uyg'urlarning hozir birla akamiz qoldi, Alimjon akam degan cho'ng turdi. Uyg'urlar o'zinglar yaxshi bilsizlar. O'zimizniki bir Uyg'urlarniki cho'ng asu kichaqsiniki biz bunda bir tarafdan tuqqanlik keldi. Shu birli veteranimiz qilyapti. Hamda veteran hozir mush vaqtda o'zi hal bilan o'zi meni jurdi. Eng birinchida shu akamizni xo'shal qilishimizni. Endi biz so'qish qatnashgan bo'lganka az qilayotgan ekan, endi bu 80 yillikqa cho'ng mo'yimga bayqa biz Afg'onistonga qaytgan bo'ldik. U Afg'oniston nurg'un bizniki Uyg'ur bolalarimiz berib qatnashgan hozir nakab bo'lib kelganlar bor. Nurg'un o'zlari medal, orden olganlar bor. Onun ustiga shundaqlar qahramon bizniki bolalarimiz bor. Chernobylda o'zinglar yaxshi bilsangiz o'z vaqtida atom yerilgan vaqtda shu yerda so'qish qatnashganlar berib bo'lgan. Nurg'unlar qaytib ketdi, ularning qoldi bir narsa. Onun ustiga lokallik o'yin degan yani bir bizdeki organizatsiya bor. Uni unutilib qoldi ularcha u bola, yerda nurg'un bolalarimiz bor. Shularning hammasini qo'shiblar bir o'tkazaylik deyapmiz. Endi Xudoyim bursa, shu hammasi durust bo'lsa, o'zinglar ko'ringlar, bu haqda vakillar hammasi birdan bir qo'llab qo'yildi, shuni o'tkazaylik deb. Endi uni bizimiz qoldi, yaxshi programmani qilib, ssenariy qilib, smetani qilib, shuni qayerda o'tkazayani, shuni o'ylashyapmiz. Uni hukumatdan ruxsat berib, Xudoyim bo'lsa, shuni o'tkazadigan keyin kiramiz. Rahmat aka, bugungi anglabdig'imizda ko'p maqsadlar qo'yildi. Shu maqsadlar o'rinlangan vaqtda albatta turda uchrashimiz yana. Rahmat. Uyg'ur madaniyat festivali o'tkazildi. 2025 yil 2 ayning 26 kuni Olmaota viloyati Uyg'ur nahiyasida Qozog'iston Xalq Assambleyasining 30 yillik to'lish munosabati bilan nahiyalik madaniyat uyida keng ko'lamli Uyg'ur madaniyat festivali bo'lib o'tdi. Bu festivalning asosiy maqsadi nahiya doirasida va Qozog'iston bo'yicha ko'p millatli xalqning etnoara do'stligi, birligi va o'zaro hurmatini texmo mustahkamlash, har bir millatning madaniyatini keng tashvish qilish, milliy madaniyat va urf-odatlarni saqlab qolishga va ularni keng doirada tanitishga sharoit yaratishdan iborat bo'ldi. Festivalga nahiya hokimi Ilyusizova Bota, Qozog'iston Xalq Assambleyasi kengashining a'zosi, Qozog'iston Uyg'urlarning Jumhuriyatlik etno-madaniyat markazi, jamiyatlik birlashmasining Olmaota viloyati bo'limining raisi Jumayev Erkinjon, Jitsu viloyati Panfilov nahiyasining Uyg'ur etno-madaniyat markazining vakillari, nahiya turg'unlari, turli millat vakillari va maktab o'quvchilari qatnashdi. Madaniyat uyining zalida Uyg'ur milliy kiyimlari, qo'l hunarvanchiligi, buyumlari
ve Uyghur halkının turmuş terzi bilen tonuşturduğun körgezmeler uyuşturuldu. Körgezmege katnaşkıçılar Uyghur milletinin tarihinden, medeniyetinden ve medeni miraslardan ilham aldı. Festival destlep nakşı saz, usul ve şiir okuş qatarlıq sənət nomerleri bilen başlandı. İcadi topla Uyghur halkının bay medeniyeti, nadaver nakşıları, milli usulları ve klasik şiirlerini təqdim qılıb, mehmanlarını xoşallıqqa bölüdü. Her bir çıkış görürmenler tarafından kızgın karşı elinip, alkışlağa sazaver boldu. Mərike ahırda festivalga qatnaşqıçılar ve mehmanlar özlerinin alğan təsiratları bilen bölüşdü. Navruz meyriminden taşqırı Almatı şehri hakimiyeti yazğıçılar bilen uçurşuş uyuşturdu. Bu uçurşuşның içinde alahida diqqatini özüge auduğan İsmailcan Eminovdur. Қазақ тілінде жазады. Бұл кісінің кереметі, бұл кісі біздің Шоқан Уәлихановтың жолымен Қашқарияға сапар шегіп, үлкен бір кітап жазып келген, менің Қашқариям деген. Жақында сол сапарға тағы шыққалы отыр. Осы бірінші сұрағымыз аға. Мысалы Шоқан кезінде патша үкіметі орыс патшасының тапсырмасымен әдейі барды да Қашқарияға. Өте қауіпті сапарға шықты. Ал сіз барғанда ондай қауіптер болды ма? Құрметті достар, мен де ең алдымен жазушы, саяхатшы, бала уақытымнан Шоқан Уәлихановтың кітаптарын оқығанмын. Әкем көне Қашқарының туып өскен, өзімнің отаным Қазақстан, Қарғалы, Жамбыл ауданы. Өмір бойы армандайтын Қашқар барсам, Жамбыл Шоқан Уәлиханов көрген жерін көрсе, әке шешемнің отанын көрсе, солай талай рет аралап шықтым. Бірінші рет 2010 жылы, 12-ші, 14-ші жылы, 2014 жылы Қазақстан ұлттық география қоғамының мүшесімін. Бір топ ғалымдар бардық. Барғаннан кейін Қашқарды, бүкіл шығыс Түркістан Қашқарияны аралап шықтық. Сонда жазған кітаптарын Ұлы Шоқан керуен жолымен путешествие по Алтышару и ұйғырша, орысша шыққан кітабым менің Қашқариям деген кітаптар. Мен туған ауылымда өтті, Қарғалы ауылында. Сонда бүкіл республиканың басшылары, біздің көрші елдер, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстанды келді. Мен сонда жас мұғалімін, Казлының түлегі, сол мейрамның жүргізушісі болды. Орысша, қазақша, орысшасын мен жүргіздім. Оны ешқашан ұмытпаймын. Бірінші рет тарихта бүкіл кеңес үкіметі біздің Қарғалы, Жамбыл ауданында өтті. Соны айтайын деп. Бұл 1988 жылы болды. Бірақ 22 наурызда емес, одан кейін апрельдің 15-16 өтті. Оны ешқашан ұмытпаймын. Бұл тарихи факт. Менің қазақ түскен суреттерім бар, қазақша киім. Соны айтайын деген. Бірінші рет 88 жыл. Қарғалы ауылы, Жамбыл ауданы. Бұл тарихи факт. Республиканың бірінші басшылары келді. Одан кейін Алматы басқа ауылдарда Қырғызстан, Өзбекстанды өтті. Представляем вашему вниманию роман-трилогию Зордуна Сабира «Родная земля».
одно из ярчайших произведений югурской литературы XX века. Трилогия охватывает важные события конца 30-х и начала 40-х годов, отражая жизнь югурского народа в сложные исторические времена. Автор мастерски передает атмосферу периода, раскрывая судьбы и борьбу народа за свое будущее. Впервые на русском языке выходит первая часть этого бессмертного произведения. Перевод специально создан для русскоязычных читателей, чтобы познакомить их с культурой, традициями и историей югуров. Эта книга входит в число тех 3 книг, которые должен прочесть каждый югур, а также каждый, кто стремится погрузиться в богатую и многогранную культуру югурского народа. Кроме того, скоро выйдут 2 и 3 части трилогии на русском языке, которые продолжат рассказ о судьбах героев. Книга уже доступна для приобретения. Не упустите шанс познакомиться с этим шедевром. Март күні Байсет тиесіда Novruz meyrimi keng dayırdı nişanlandı. Amerika milli an'analar bilan muvofiq uyushtirib, o'quvchilar va ustozlar turli xalqlarning milliy kiyimlarida maydonga chiqib, ularga xos bo'lgan an'analarni tunishtirdi. Shuning bilan birga qator milliy taomlar ko'rgazmasi uyushtirildi. Amerika qizg'in shaklda davomlashdi. O'quvchilar Novruzga bag'ishlangan she'rlar o'qidi. Milliy mashrab o'yinlari ko'rsatildi. Shuning bilan birga har xil milliy o'yinlar va qiziqarli konkurslar uyushtirilib, qatnashuvchilar mukofotlar bilan taqdirlandi. Bu marakaga Yezi Yigitbeshi, G'ulajdin Usmonov, Xonim-qizlar kengashining rahbarlari Nurxonlik va Risolat, Barat va Guarbi, shundaqli Yezi oqsoqollari va turg'unlari aktiv qatnashib, bu muqaddas bayram munosabati bilan barchani qizg'in tabrikladi. Ular o'z so'zlarida Novruzning faqat yozning boshlanishi emas, balki birlik va do'stlikning simvoli ekanligini ta'kidlab, yezi xalqining o'zaro inoqlik va ixtilofsiz yashashini tilab o'tdi. Assalomu alaykum, bizning ko'rarmanlar. Bugungi kunda biz Baysit yezisining xonim-qizlardan savol qo'ysak, sizdan birinchi savol olsam, bugungi bayramdan olgan ta'siritingiz bilan bo'lishsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Dünyadaki barlıq qeyrindaşlar. Bugün mana Novruz meyrimi, köklem meyrimi, aylarının sultanı boğan Roz Ramzan aylarında toğır kep durdu. Bugünkü meyram Baysit Jutu'da her türlü milletlerinin kiyimlerini, ulanın taamlarını körsütüş arqılıq, nahayeti dağ-doğuluk bilen şundaq çıraylık ötüp atıdı. Moşu meyram harpısı da bütün dünya yüzdeki qeyrindaşlarını Novruz meyrimi bilen çın kalbimizin jut anlarının namıdan təbrik etmek için. Şundaqla elimizge tinç, halkımızga amallık, ömlükte, birlikte, dostlukta, inaqlıqda yaşaşqa Allah egem yar bulsun. Yani bir qitim Novruz meyriminla mübarek olsun qeyrindaşlar. Andiki növbetde bizning Uyg'ur madaniyat markazining xonim-qizlar raisi Gorbech apamizga bersak, siz bugungi meyramdan olgan ta'siritingiz bilan bo'lishsangiz. Rahmat. Assalom, dünya yüzündeki barliq qeyrindaşlar. Bugün bahar meyrimi, Novruz meyrimi, shundaq yaxshi ay, yaxshi kunlarda kelib o'tirdi. Şu meyram bilan barlig'inglarni qizg'in tabriklayman. Bizning shu Baysit yezisi Tayirov maktabida bugun ajoyib bir cho'ng dag'dug'liq meyram o'tilib atdi. Novruz meyrimi. Onunğa şu barliq shu o'quvchilar, ustozlar jut birikib, shu millatlarniki do'stligini ko'rsatib, ularniki kiyim-kechigi, taomlari, barliq o'yin, urf odatlar hammasi ko'rsatilib atdi. Boshqa meyramlarga qaraganda bu meyram alohida bir qizg'inlikda o'tib atdi deb o'ylayman. Cho'ng ta'sirat, yaxshi ta'sirotlarni oldik. Barlig'inglarni yana bir qatim shu meyram bilan tabriklab, hammanglarga sog'lom salomatlik, uzoq umr ham yer yuzida barida tinchlik bo'lsin, amonlik bo'lsin, hammamiz amon bo'laylik. I'm
alaykum. Bugungi tongda biz Baysiyt jutumuzning jonkuyari, xizmatda yurgan akamiz Tayyorjon akamiz bilan bugungi olgan ta'siri bilan bo'lishsa. Rahmat. Assalomu alaykum ko'rarmanlar. Bugun mana hammamizga ma'lum Baysiyt jutumizda maktab bo'lib, jut bo'lib va jutning har turli sohasida ishlayotgan qarindoshlarimiz bo'lib, maktab binosida ota bobomizdan kelib qo'yotgan urf-odatlar, Atiyazning bayrami, Navruz bayramini cho'ng dag'dug'lik bilan o'tkazyapmiz. Maktabimizdagi o'quvchilarimizning uyushtirishi bilan har turli millatlarning vakillarining kostyumlarini kiyib, shu millatlarning taomlari bilan dasturxonlarni yeyib, maktabimizda shu millatlarning usul, urf-odat, qoidalarini ko'rsatish bilan birga jutimizdagi cho'nglama mushu ishlarga faol aralashib keldi. Mushu bayramning oyig'ida sport, har turli sport o'yinlarini uyushtirib, mana shu sport o'yinlari o'tkazilmoqda. Ular bo'lsa o'zimizning milliy o'yinlarimiz jang'iz tepish, o'shiq tashlash, arqon tatish, yer ko'tarish va chelishlar deb hisob. Navruz bayrami bilan chin qalbimdan Qozog'iston Uyg'urlari YouTube kanalidan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga eng birinchi navbatda tan salomatlik, har bir ayolning uyisiga xotirjamlik tilayman. Aman bo'laylik. Keyingi xo'shalliklarda albatta turda uchrashamiz.